Musiaisiane na wikwati ukanapo ndebala watindila watindane saa ni simu thani wa mundi withia wa muthena wa siathi kiwathokanyo na ende ni kwati abo ndebala watindila wethi wana muthena wa kwaila na ende ni avika isaa ya utungi ya mitwano na ndusito na mekalile misini yitu nikenda withie kila musi ni wethi wa uyikalwa nesa undu wailete na ende ndini wa kilungu cha Thambalala valangu thocha imwe tukavikie kutambanya timwe kuma oyungi na muthia wa kilungu kitu masito makwanita wa Veronica siombua nikithantikwete mutai witu kavinda kateka sandikiwa no tukwatania kusila Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official na umbatieta Veronica siombua ndini wa mitandao ya mikumukanilie na ende ethawe na ikuli okwenda ukulia na ukuli ndini wa namba yotuma ni mukuvi ilani ile itatukeenda imwe itano ile itatukeenda imwe itano nina wikwatyo kitibiki ya kumina kilungu cha umonde no kwithona tereka na valavena yana ni tubikia na kulinda vamwe na mutai witu na ende mutai witu tikaliwe ndini wa kilungu cha Thambalala. Asante muno. Ngane ono kisa. Yesu kotre muse. Ito yange yasiala mamwetela Jehova. Makeu wabinyao. Na makambata na mdhou tandiu. Ko ntiundu wa kumwenda ngai. Kwikala ngai ni vaseo. Isi ni museo. Chumwani chonde. Nituene saa. Yesu ni mwea ini ngai wathayu wakwa. Ninaitumisi onde. Sia ukadhi ya ngai. Ni kundu kwita wa kiusiani ye kitui tina umba no wimu nene kuniende ni toite Thambalala na ina Thambalala Maundu ne the wana couples meeting anasa kane the wana parenting na te the wana umba no munene we wa interdenominational na indi on the makuki na muthukumi wangaita wa hochalo timu kamba ni mukisi ochalo pamwe na muka wake na on the makisi ochuma ndhiye nene tengeli kula kwisiombua na indi mumandu tiko seo ndiati yokukenukite kukenuka we thank God nitonete ngai pamwe na kindu wakwa ambia ningwete ngethi simwanya muno na indi mwithukisia nigwa ndiendegwa nikukethia ndaiani ya Yesu vala utusiaisye wi kitwita mwingi wi kitwita kitwika tiwa central onangi mama kweni masaku na makonde yonde ona Mombasa mameru nithie twithukiyaga muno Thambalala evikite kwonde Kenya ona lamate ya kamba me asia mali ulele nondo indeto meigwa sienseo na matona maimanya batu na kindu cha bata ko utikwa siani karibu Thambalala Maundu Mathambalale na misitwa ilie na tuitungi ya ndusi ya mitwano na Maundu tuitunga nsiani alama endete note kwa hiyo karibu mwithukisia na musiaisia witu tukwendete muno uyo ni Reverend Grace Kalama umite Mumandu na inditiwe mutai waku kuonde Kenya na anza wa Kenya na ngaiti museo ndigwa kwenyibya na kwasa Yesu na kwatendaya amen akaba ina makulio na Aume maina makulio maikwigwa mayumiwa na saa ingine wisi Aume nundu wa undu mombetwe ilaita wa ego au wana ka ego kethia maikwenda kunena maikwenda kuiona nyatabine lakini saa isu na bine na wethia andola ndini wa mitwano ndini wa ndu maikwele wasio ni sindusiva Aume Mamenete le ndini wa mitwano ekenda wethia onetha musiaisi atwaitwe ni mundu ume utenda kutita anenete umekuo niwa mana undu wele kwikalanya na mundu ume pela ine utele kuisa kubitila ku cross na ndisi leo mundu no tunene nisindusiva Aume Mamenete ndini wa mitwano sembua mwana kwa wanena chawo na chondo chiningwite omundi na nini sibe mundu tutethia abandu mama na be mutumia tu munene utenda kunena wagita umia ngoni sinethi yatumia mumu miango na nundu siana ninene thie ena siana bunyumba ndisa kwithia eikata eoneka tokuteta eoneka na yithia tu akito withdraw kana atuekane onacho Maundu wamekata omande na kuyithwa na Mungu lakini tuiba otukunene na tuita mundu mukotu edukisia bandu mutwae onake mutumio tumiki abinya nundu mutumia ni wabata nengele na iniasi Aume manengo chawe Aume ni mabata manewe ndaiya nundu ngai anombia mundu umeta mutongoi
mundu ume niwe mutongo nienda unena na mundu ume wibandu actually ngulilwe makulio maingi ila tunanenea ubo wa thayu wa kitandani tuinenea mithemba ya nyanya na tuinena undu twalite kwikala na twanenea muno ubo wa sex sindu sio kosu aume manangu ni yesimu maimbia amwe ni mabatiwe nimbabatitwe mwaka muima mundu akambia na kibeti bau na ni wabatiwe na madina ni mali kile na yembia pastor tinasiana pastor nini nenge twendaiya yindilunja muka wakwa twatwanie na harusi tiando tunenga wenda yanduani what do I do waza kuja ngi mangule tu lakini nibange mutumia ikalila kibila kati nundu ninga iwa kunengie kibila cha utongo sia musi waku abie mundume tawe mutwe wakibeti and that's why nga iwa ambie kumba mundume na bekala ebinda tutesene yanata netina wametie kinye akili yeimie na maundu masawubie na atwika mundu muimanesa ayete mundu muka because niwe mutongoi wa nyumba yake niwe mutongoi wa sindu na wumbi wonde wangai wumbi wonde disi mundu na mukani wa manengwe matongosie wumbi wonde mewati be fruitful increase and subdue sumbe kandi na kati wako sumbe kandi ulotongo tyo sumbe kini eta wa mundume najitiwa twenda tunene mu aume mamenete chao nimboya sia kwa mundu mukawibandu umbithukise lise ninena nyenina mume wakwa we musie nina mume ninene aume mamena chao nichi kwa kukwina dhina nike mutumia wako kutinda soko akenuka saa sita sio tuku nundu bekinduko kia niki waeneye ilobi niki woka lusa na bikalusa okitelusa unulonge yasa ninetwa niwe wanaka emergency nundu asisi abaye yani chamwe na kisa wanote ya kindu kiki bandu ya yega wange sio kya kunika hata nitwa na mudukesa na musaisa nundeka ni somo ndito yanga yindimo miongweli na imwe na be muswa we 19 we asiati nikava kutua ndiye ya lata kwi kutua na mundu muka wingana niyo na wako nyongonyisia Sombu atu yasi atu inena nisia maundu ala ume mekita na mudhukumi wanga Solomon banda asia nikaba mundu ume akatua baya kikotoni actually nikaba niyotu unena nicho kitu unena maundu ala mundu ume Mamenete nundu kuya ume memusi indi nimekalile kikotoni baya cha nyumba nundu ba bajikalika nundu pena maundu matekala na Solomon asia nikaba kutua pauki kikotoni pau kutua ndiye ya lata kwi kutua na mundu muka wangana niyo na wake nyongonyesio undu wambe ula mundu ume Mamenete mundu muka ni mundu muka ula tumuita ushautia man a shouting woman mundu muka wa munyuka mundu muka wangana ni mundu muka watu kivyo mkizita wewe mama tenda kunena na kutu edukesie mundu ume waku eliwa we watu manyande gwa hamuyo akitete ku mehisia na akitete ku manage actually na ekalite bau nundu ena siana no kumena ivu no kumena kumalathi na umengi ni mind ye wendo kumba mundu ayikalamba ese kwinuka mama akomie nikenda tuusu wewe na ya mukotuko aendete aume ingi ni maemeye mataoni mayinuka angi ona ni makombo yetu sumba tuwa bakubi na tauni nundu memena utu mundu ume na kila mundu ume wonze ombiwe ningai Mamenete tu pisi akana ume meki badhukanyo mundu ume tuasiani logical a man is logical aume mayiliaka and women are emotional that's why tukunena na kumama nunu netese women are emotional ni anduma kinene angi metata o mekiwe kaundu kanini o maimani wewi ayuma ale kinene chuba ninguthini ngumba nya siendo ningwika ainundu wakwe moto wa saluni ainundu wakwe mone wa mbesa sia chama ainundu neenda nekwa ndana waki ndwe vya mitu aume mayendete mayendete mundu muka wa munyuka
kutumini muthukumi wanga Solomon acha nikaba kutoa yalatani kute kutoa na mundu muka wa kinene ona etume kwibawa niwe ndienda kunena nenyu ndu se kwetu ile twa wimbimbi muno na nikwenda nutinda abama twite tumaboye makwate aume maumatwa indi oe bawo banini mambelelia dating mundu ume ayithia mundu muko ni mali kangaleni mundu tani boy tila wangali kana conductor I met your ticket this mind to out your kundu mind to dating kama mundu mukagila kwani bako baba wambia sasa nata mbona unaitisha pesa mingi ai nidukisia wake nena mabi kama kawani waita mbona unakaa harakisha mundu muba sisi wewe yithi yawe ambiyo kuma kama Kabula, nundi men shouting women and mamudomo wanaume wanachukia awapendi sio point yemwe ni tuna point nyanya actually na jitu ambelelia yambe tanyanya kwisindu nyingi aume mamenete lakini ni thungu lilo oimwe nyanya ilanzo kuna sia kindu chambe ni mundu muka we shouting actually aume mendete mundu muka who is very humbled mundu muka down to earth very humble mundu muka withukia aitabwa ukenda timu ume anenete ni umbu no nenete yani kuya kama tetela mume mamine aya sia hii ndiye ndai mundu ekatungulwe asioke skulu kana nienda bingo ya indo aya bingo ya indo wanoto kwani ninyi nisi mambola maileta kwa kananue imagine na kuibetite atao ine na isi ana si chao siobo ai itheno nenete akilitwa munyuka akilitwe aya sina ndi kwenda chao ekoti ndo tutabitu yu mundu ume ona o erati wakao au meama bindetie akita withdraw na yu mambola asante Musaise ni kwati wa bikiana kwega musingi usu na ene hitawa introduction na nende introduction isu ni kwacha musaise sofani ama ukutedia ende tinamba umina kilungu ni enda tambo kwata utandidia uvanini na ende tuwili watisio kedia tuende na kilungu kitu nikuyakana tinena nisia Maundwala Aume Mamenete ndini wa Mitwaano na ende ino mutaiwitua tuwe na Maundu na ende kwa ujutambo nene ya undumwe ulani mundume na ende mundu muka watu kana mundu muka wakilele kwa uwe dhawitha wa muthembosu ambeya kuboya mumo wakwithu wa wimu kuboya mumo wakwithu wote na kelele kwithu kisia muume waku nikenda withie misi ni ya ungama ikitambo kwa tautandidia amen. Musaise na udhocha ingindi ni wa kilungu chakeli itina wa udhumu tuvala tunananisia yulu wa ni Maundu meva Aume Mamenete ndini wa Mitwaano ni Maundu meva maratana sia Aume ndini wa Mitwaano na endi tina mutaiwitu Grace Kalama ulatire wana kindini wa kilungu cha Thambalala na endi nitwa vundi wa undumwe ni mundu muka watu kana mundu muka wakelele no withia wa euthatio kwa mume wake na endi tuende na ukwata mavundi sio vala timina kilungu tukitha tumanite ni Maundu meva Aume malete kana Mamenete ndini wa Mitwaano hundu wakele ni Reverend asante sombua ongelanga follow mame asia TV maikwewa wasia pengane TV yako tiva tuetu nenete na wasia mune kitu nidia mic gaya tumbie nesa undu wakele Musaise wakwa ni mundu tumwita a controlling woman mundu wenda control kila kitu kevya ni we o lead it kitu tukita she's leading the show wanaume awapendangi mjuaji ukivya ni we kwenda kila kindu kikondo kwenda ni we bangithite ni we lead it ni we kwensha kwekwe ni we kwezia mundani ni we kwezia yasiana ni we kwezia ni we kwenda ku lead ona mume ndo mu control isikuwa kama ndeto control mume na especially ibinda yetu yita ya 21st century ila tuyita ni vinda ya digital tuma kwa alama twaiwe mena vinda mwingi muno they just want to control men bibi mundu ume ajuma wiyani athindiwe baby umefika wapi hey baby mbona umekaa kwani uko wapi nasikia kelele
Saa ngapi? Ya mundu ume ndena that actually we are nebuabuanisie amiti na ume na lakini tunamanise watu asia men need space ya kubreathe nene uniti kuthio kula kwa ume menzao maka masisie mundu luto abiketie maundu ba masisie mheshimiwa witunga bana wavinya abiketie maundu ba ekiata ndawa nengania kubika wana mbeu na leu ene neme need kumanya okesio kende yata but tunathina waka ainki they just want to control that man with a baby because someone dokeza na abika bana ku baby na bika nyuma ndiza kwenda akulu makulu ziana nemwe kwani ulikuwa wapi mbona umetelewa kwani job mnatokanga saa ngapi mbona mnatokanga saa 10 sasa saa 1 saa 2 baby ya mundu akasiwe akontrolitwe endo kontroli wana usala wake kwani umepokea pesa umepeleka wapi kwani baby oni tuko na mahitaji yani baby ona musala no ikitata no control itwe akontrolitwe ona ndolo nene namo uwe simtaki usimsalimie usiende kwa mama yako akontrol Aume meri wana mundu muko kuma control mewa amateo beba nesa na mewa amateo exercise ila leadership na nena they are the leaders, they are the aides, they are the presidents, they are the kings of their family and you can't control a king ndoto no control musumbe mundu me ni musumbe wa musi na yila wa control lo ewa ability wa with ewa inde na ila power Aume nimendete kuwekwa ma lead the show nimendete kuwekwa ma take kindu kita what the initiative maswanie onaethi wakibeti webete ata onaethi wakutwaitwa ni mundu ome ndumbia utasoma pese your husband your choice but neti wana nibiosu ile nelo na nibie muome osu wakuta soma we musomo utembesa unaingia mwanya a lead the show wa munenga mwanya sumbeke wa munenga mwanya lead the family why should you control na nikutumia kampona kamba Mamenete mundu ome ekalo ewani wekalelo nicha wekalelo ekibeti kana ina mwananga nyose wemete ekalelo chabati Mbethia onanyinya mwana ke ibathina aya ape akangima control ya mume juta yala meo town mayinu kama ibanga mayinu kakuya kwa mume menuka kwa mwitu kwa kibeti menuka kwa kibeti na mundu be control ndisa awosiwe wethi akonde seno kelo ndesa kwinuka na kumundu umeko twika maembe ikalilo kibila katikati yamwe jitala mebinda yima digital me boy wanted to baby ugenda nutundu iye ndatonya ku make decision like the man of that family ku Aume ni Mamenete a controlling woman kila kingi Aume Mamenete number 3 ni mundu mukonenga naye sino sita wa deadlines kubika mwako siungi nenda nyumba yithe yindelu naweza isi kwanza baisilingi ukumanza teki ukumanza kana nundu no muthengi baby nyenda wekane ya kunywa nga mwako siungi nyendie kala na kuikata unyusa niki stop it kwanza wewe wa resolution yake imwe ya next year ni ethan ukunywa imatia ndi matia na dead ethan ndo kuweka kunywa nyini naye kana nako deadlines baby next month yombikie biashara nyetha ndo mbikia nyentie kala yani deadlines ukithia utavitwe kindu kya minukulwa mama ni ndo mutethia yukwia muse mwakosungi kana nienda weke kunywa tikuthuku lakini manda language bisi pio language to nyota ya mundu ume yakewa baby ni kuboye ai ngai ya utethesi owekane no thengi wiba undo na wo wanywai besa ithela na toilet kwika baby ni onai tekano pako kasumba ngai no ututethese tuboye ngai atutethese twake chao kasumba baby niona tondo ni oba nyumba hii naombe kiyoka biashara lakini ti by next month bikie biashara na that you nengo tona wanza
yo umeingia lazo kwa kita wakuya tona yani ni Mamenete kindu kita wa deadlines nienda nemundo mwe encourage yaka nundu ni vitu na problem now as a counselor nienda umutethesia yu aingia mama membita kuoma kaambia pastor nienda ukoboya mse nikienda ikanisa Najuti kalite bau pastor nikwetie uboye mse wakwa ende jao kanisa akita okola Witi pastor okiomboya nieke kunywa nende kunywa nisisia wika hata we mwitite wimwani nosiwe ni mundu muka pastor tabia museu osiwe ni lwaya nyingi ya basoko ndibo ikala ngala mundu mukata Josephine maita alisia pastor mundu muta yui wanda yuwe ndani mutabiata ajali Disi mundu mukamui atumia akili pastor ukatumia chai na ndio twende na mboja Ndisi beba wanga inunda visiona kuo kundu ndabisi ende juo twende ndi manyono kulikijyocha kindu tu okabola nundu aume ni Mamenete that dictatorship kind of nienda mewa mabe nuotongo kitu cho kindu cha katatu kindu cha kana mundu umenete ni gossiping woman mundu wakaja wanzuko ila ni kiusiani ndika couples meeting Ndikoli ya save nundu kila mundu wanda ni mwiye na makoli ai ayume Mamenete ki yusi ndo yi mwe no se yoba mandi yo mwambia pastor ni Mamenete kibeti chanzuko na ndio siku ibetiti atabu shuma la shamba ka ona moments na ndinena na kunenda kwa kila family ye problem yayo mukamba ise mabati ya mabwika mathina nyumba yi na masio kama ne na masia musi kana nyumba nikakudhu kathini yao mwene mukamba ne niyo asiombua mwana akwa asia musi nikakudhu kathini ya mwene katika tabania mesieno withia minde to yithela ndise kuibetite atabu asuka mume bakaka musuka maundu mawe ine wie kamwile tu kama kana atwa iwo yuke iko ne anyinya simu hello mom aki baby mwana ukonthenia akula ekwikata munye mami baby ona kukola Isi ni yako tadinya. Isi ni yako ni. Unapata waiwe bana bata nusu. Unatoya wake. Manye nanuka manyondo wiana. Tunyako manya. Mana mudoni. Na kutavisia umwana tatiyo anatabia nyinya na wewe nyinya danaye mutwae ndiye against anybody as single mothers I love you and I respect you lakini nongeleka niyo mama danaye mutwae na yumwetu wake ndekata ndatwawa na yukele tutisa on the mom mundu ndakola mundu ailie iweza kwenda yuko kwetiwa mwende sanene vete ni nyama nyani sawa ndio namba ya muthoni amukoni asimu amwe atukomane makomanai amukika nesa amwe abafi amwe kiki ulewa ni chomenda Zupea kama sukamume na nyinya na mwitwa nya na ndwithi ya wi etwa nya mebu maisuka u maisuka mume ndwithi ya ona brosi lo mwandikite ndwithi yu ona waweta muemewe kitete kana chaona niwe wanyuvie ndira waweta mume waku niwe wetha ujumyangwa ujumyangwa ko mundu ume numenete mundu muka wansuko wow Osiasi ndi kwacha ni wa anu kwamba utetheka ni maundu asu ana aume Mamenete ndi no amutwano ndwambe twice ni shouting woman timu muka kelele watu wa kelele watu kelele mundu muka wa kutwa u control ya ulotwa ukija ni watu ukwete ngali ni uteleba mundu muka wa ku control na wakaratu ni mundu muka wa kutwa kunenga le deadlines yani kumunenga yani the dictator like dictator pate kitwe namuna nebinda na wakana ta ya ni mundu muka wa kusuka kana mundu muka wanzuko weta mume zaidi anu wetiwe kana musi wake no wetiwe ndendete ona no inya wake okutabwa ona no mwitwa inya apendete
na ende ni kwati musese no kwamba utereka na maundu asua na wala tukite tikabikia kunene alana matela no rumeina igena tukabikie kutege musese witu na ndio useti kamereno andre musese mugendo kwata ba nigera tumekiri. Asante musaisia witu nitukwendete muno pyu kelomio kunia halange simu amwana mwenyu amwitu amwenyu umwe Maundu maemeva Thambalala wa thandatu kite tafadhali makune umwe mawingwe TV Thambalala Mutongo TV na nimeukoma na kwa Reverend Grace Kalama Mutai wa Ukambani na Mutai wa Kenya na Mutai wa nthi yonthe. Wenda kumbona nithia wa mumandu ni novisi mumandu utonya kuka ethi wawe na mawito kana ndunaelewa tuka kana na musi waku ina thina kana musetha maundu ame na thina na nwenda mundu autethesie kunena na muka waku mukimwieli ni mutonya uka mumandu nutonya unguni ya simu namba yakwa ya simu ni 0717292812 ingi 0717292812 nutonya ukuna namba ingi ya 0739990304 mwithu kesi agunie kila vida yonde nitonya oneka 24/7 niva kondu wako ngai nako athime kufika tuko manengi wa thandatu ukite kwendani kwa ngai weasi hata mwana tuvika musese tawatereka alame na bata mayo kunia simu. Amen. Na ni mubyanu rwala makonite. Nundu sikunito muno. Na la tukomanite. Yeah. God bless you. Amen. Amen. Musese aburi batubika mudia kilungu kiti muthangani wa muthi na ndio tondo nina kwara wanga rubire tukira tine na nisia Maundu ala ana twatialia Aume Mamenete nini wa Mitwaanoni ndi kwatakanani wa bikiana utereka ne lele bandu ubita sia nuko bikiana kubenduka kanu ubikia na kusoja nikenda wethie mutwano waku ni waungama tiwanesa tuko mane unendini wa kilungu chatu hadi mwe kwambia saa ilingina mwendo wa saa monza.